Kita tahu tak bila kita mati? Kita tahu tak bila kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Kalau kita tidak tahu, kenapa kita tenang? Kalau kita tidak tahu, kenapa kita tidak pernah rasa resah dan gelisah? Kalau kita tidak tahu, kenapa kita masih malas untuk sujud dengan Allah, masih malas untuk menyebut nama Allah, masih malas untuk kita mendekatkan diri kepada Allah? Tuan-tuan, kalau mati, duit tak bawa pun, pangkat tak bawa pun, nama tak bawa pun, rumah yang kita duk sayang-sayangkan tu pun kita akan tinggal, tuan-tuan. Apa yang kita akan bawa menghadap hadrah Allah? Inilah, tuan-tuan, yang kita duduk dalam rumah Allah ini, yang mana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara orang yang mendapat selawat daripada malaikat, kata Nabi, selawat itu jika daripada manusia dan jin dinamakan doa, jika selawat itu daripada Allah dinamakan rahmat, dan jika selawat itu daripada malaikat dinamakan istighfar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selama mana kita berada di dalam majlis ilmu, selama itulah malaikat akan sebut nama kita, tuan-tuan.